Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat dimanapun berada. Kita tuh mau beli gorengan ya sahabat di Asep. Kapan deh? Tapi berjalan kaki alias lelempengan. Aldo, cerah ya cuaca. Cerahnya, pokoknya mah mantap cuaca nama. Tak kena kieunya kamera turunnya. Jalan. Siapa? Non Kita ini emang bapak. kemarin mah loba mang. Sok emang digigir dia tah. Biarkan kita tidak terlihat kameranya, cuman suaranya doang, tapi yang di kamera nanti jalan. Ada kumaha tuh. Budun dia bukan. Mana motor mah teh peti genah kamera teh. Gigi rasa sih. Blesat guys. Tuh. Alun bari moyan. Tuh kaditu tuh genahan tuh. Sawah Mantap. bari nempat cai sepeda urang. Bener. Tuh aya mau. Jadi Sok jalan ieu memang cilok pun. heeh, Oh, cilok seblak didinya mah. Kang. Ka warung ah. Aduh meni ieu ejo. Raoseunnya Ningali ieu nih. tuh cai. Ningali cai gede kalau mipan. Gede. Oh, macan. Ini teh cai yang ke arah sawah Mang Asep, sahabat. Iya, ngecokan kan. Tak ya dah, kekayaan. Nya, nuhun. Ya, Sok emang pot ada. Sawah genah mipan tuh. Tuh Mang Jasa. Halo. Boh. Harapkan. Wah, mipan. Tahu ya. kunaon? Buahan. Luhur. Ceunan eta. Cau badak gitu tah. Waduh, panen mipan kadang deui tah. Tuh, badak. Datang semorojo. Bagian Mang Asep. Cau, aduh panen dah. Tuh sahabat. Oh. Jadi kayaan di kampung ini mah di kampung emang beneran kampung ya. Kampung Cicurug menuju arah Peundeuy. Tapi kamar mah kana motor, jadi durasi video teh kan sakedeung. Ya. Anu mah Nah, iya mipan. cai. Sawah tuh. Ya, rada gancang. Tah cau alaeun nih mipan tah ek dipanen mah. Aduh. Taya tian masih kene ya. Masih kene nu di dieu kene mipan. Mang. Oh, nangka mah ubuhan. Banyak. Heeh. Lagi tangkal hui mah mipan tah. Bawa. Yang naon? Yang naon tangkal hui? Jeung ngababuk warai teh. Kelapa Tuh. Segala aya sahabat di mah. kelapangan batur Nu ua, batur. ua entur. Batur. Batur. Sahabat itu lamun dipakai jalan kaki mah emang lumayan rada jauh itu. Ya. Cai genah. Tuh. Singgolontornya pokoknya mah ya durasi video lumayan lila. Bikin betah ya di kampung ini. Sebetulnya saya tuh ingin punya rumah di daerah Cicurug, tapi mudah-mudahan lah Amin. kecapai doa-doa saya.
Tonton terus ya video keseruan-keseruan kongresnya bersama Mang Ius ya. Kodok le. Tahu kalau di sini memang Ius sok dipanggil si kodok. Orang dia mah. Tapi orang mah entah Cong orang mah. nama asli dari orang tuanya aja. Aduh, Ih, cair. mantap Aya bini ieu mah Pak. Bener teh. Tebar sare. Saya tak. Lupa teh. Acok kunaon? Lumayan. Tuh. Ya. Ginahan tapi. Wih, guys, jadi dia mah persawahan tuh. Iya. Menhayang kayak bagian Mang Asep ngamera di warung. Nah Ipan ah. Nah, Saya nu ngaos. Ginahan jalanan. Siapa karmingonan? di belah mana tuh? Jurang mah Ipan. Jurang. Tuh. Gitu maksudnya ginahan. Tah aya pengawasan sahabat. Ya. Jadi dia mah rutinan merenya. Rutin setiap minggu sekali. Ya, Setiap mas jadi. jadi muter ibu-ibu tanya sahabat di kampung. Kumaha di tempat sahabat masih kena aktif di mana istilah nama dan pengawasan setiap hari nanti gini. Aya nu sore, aya nu anjingnya. Aya. Hai beneran ieu lempang teh asa jalan duaan emang. Motor namanya. Sukana. Kacau. Bumi dakar ngebangun Ipan. Can rengse. Tah, batur mah tuh sahabat masih kerjaan imah. Abdi mah masih kena Tarik dijual tanah ini. tah di dieu we minimalnya bagai imah teh sahabat deh. Bi. Punten. Cara dan nanyak teh di dieu merenya Ayam mah ya, Ipan. Insyaallah mudah-mudahan atuh. Gorengan. Kamar rumah orang yang si Haji di dieu lempang na motor tepi. Nepi. Nepi. Nanti di Oh. tadi kurang tepat di rem. Heeh. Nah, sahabat aku mau gorengan. Ayam mah gorengan. Ting, Can ieu ge Ipan. tanyakeun yuk. Bi, gorengan teu? Oh, teu ayam Ipan. Tak. Kamar kena gorengan ada. Tak acannya. Di antar sana. Nya tuh, ya we, gehu eta gehu. Aduh, Mang Asep aing salah Ngan. Iya duit dina jero kolah. Kumaha? Iya, ya. Sabaraha tak? Seberapa 10.000? Mang Asep mau kan 10. Itu aya tadi. Urang nginjem 10 ke diganti anu ieu. Heeh. Siap. Akhirnya kata. Tuh sahabat, itu di warung yang kemarin aku beli seblak ya. Tuh, sahabat, emang kayaknya. Ngali apa? Ngali ka ditu. Sekarang. Sekarang tengah. Cuma Asep, halo.
Ya, terima kasih ya buat para sahabat dimanapun berada. Pokoknya mudah-mudahan pada saat selalu ya buat semuanya. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah vlognya nanti kita itu lagi ya sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nanti.